بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول مع الله مثل سلابة وكردو غريع مباهدة كفواني الله سبحانه وتعالى نداية إله بقوال وما إجابة دين مقواه. هذه إله بدل كرما إله قوال وهدوغا إله جيكول أقول من गेकोड़ो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलकों को इलाह इस्तिग़फ़ार को इलाह ज़िक्र को इलाह मत्वरी को एक सोबुं अलगों में फ़ाफ़त फुस्साद में दिन्ने वही अलगों में इंसानों का हैसियतों अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रिहवटी को तो लिबमट का अलगों में कम में कुरंजे ने कमेक अधीय में आए को अलगों में फ़ाफ़ली अलगों में न komme duha bus even meda bangi ge adu mi algon men emme lobiwa matweri farata baddaluma gowalumunda gowalum ilaha baddalu kurma ilahu gekola gowaleve gowalume e gowalu awumuna gowaleveni emme matweri kalimata elan kurma foga Allah subhanahu wa ta'ala ge हाबंतकमा किब्रियावंतक ऐलान कुर्म फोग अदे कलांग एकवंतकम गे मतिवरी कलिमकम गावा तौहीद ग मतिवरी कलिमकम गावा ला इलाहा इल्लल्लाह नी कलिमे ऐलान कुर्म फोग अदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे रिसालत हेकियम गे कलिमा ऐलान कुर्म फोग तकरार कुर्म फोग लबद इज्जत रियाहु अलगम में कोरी दो गवाह दक्का फाने komme mihako enage geyaka mihako ena ge kommeyako nuwaddan miha ena ge waddani ena lobiwabe ena idbari femiyo ena gabulu kurawaki khassa sifataken huri ena gaakkemen we bayako ena ge waddan e malgon men qabul kuram ve miskittan ei Allah subhanahu wa ta'ala ge kol tokkamuga vi hiduga ilahu ge kola as solumuge he tawfiq debun ei ilahuge alutakunge terein ite bawar insanunge terein ilahu ge kola tiba veddewunge ilahu ikhtiyar kurbi ei waram madube ei ha ginabe nunge algomenna fennar miskitu washage ite bawar bewke bediriule ite bawar insanunge bediriule henna mes namaduge jamaat algomen nazar hingala tumgawanama ei waram madube ehim Allah subhanahu wa ta'ala ge kola awmuge he tawfiq debun ilahuge nidaya ijabadil muge he tawfiq debumake ei Allah subhanahu wa ta'ala ekalaga alutakuge terein ekalaga ge kola badda iradu kurabba mihunge terega algon men lebbi kamuga alamat ekkamuga algon men dekenje ehim algon men emme koda anna hiba e teneke emme gineru wagudu heda kura hiba tanaki algon menge emme mativeri algon me hituga e farata ke materikan deifawa Allah subhanahu wa ta'ala ge gekolo kamga algon madenje tobe izzatri ahu Allah subhanahu wa ta'ala ge men hidayah algon me ijaba dinima e ilahu algon men lobe wodiga tima ilahu ge hidayah ijaba de mis takuna e ilahu khassa kantate ke khassa inayat ke tartib kurwa egotun e insanaya Allah subhanahu wa ta'ala ehi teriwane faraatake eenage duniyawi kankamuga ehi teriwane faraatake velabo adi kobato miskitaka as miskittawge ishin namazako zikurko ngule mihunna ekoga ishin tibe faraatake miskittawga tibe mihunna eko emihunge jariisunnaki e majlisuga emihunge fuhi filwade emihunge ekurinnaki Allah subhanahu wa ta'ala
إلهك ملائكة كم غلبوا ملائكة وڑاگن اے مجلس توگا اسکت کارا میہنا کشین وڑاگن تبوا ہیو اکلانگ ایم لوگو ڈگنوا التو کو اترین کرامت تری بے ملائکتن ای ملائکتن مجلس ادی بس کمگا دتیکا میں اندگولے فورا کم گوانما اے ملائکتن ہی تریکا انسانا لبگندے اینا بلیوجکم گوانما اینا حالو بل زیارت کرے می انسانو گواہ کنو میں دکے ملائکتوں اے انسانا اتکا اللہ سبحانہ وتعالی الہو لوبے وڈگتیما الہو لوبے وڈگتو مچ الہو ملائکتوں لوبے نہ لبے ادی امہ اہنی مخلوقاتو لوبے انسانا لبے دنیا گھریا امن می انسانا لوبو مکی ای مستحیل کل اے لوبے رسول بے کو نہ حاصل فنے نبی بے کو نہ حاصل فنے نمس الله سبحانه وتعالى كلام غلطكم بترين خاصكم هيولفا صالح تقوى وري دين وري صالح صلاح أهل وري إمي هكذا كلوبيو إمي هكا إكوه بدلوا لوبي كرم أي دما لكي الله سبحانه وتعالى لوبي ودغنوا أكمغ علامات لوبي ملائكة الندمي ينقص دما مروا دوهيغا دماغ كشما دبس بينو وانه تقوى قهلورندا اينا كي رنگلومي اينا كي هومي اينا كي نسكتك اسلومي آداغ ميهگge maruge khabar aduha gotaka no emihge maru khabar taqwa qahuluri salah qahuluri aduhani e namada iskande eina heodu akurma iskande ei Allah subhanahu wa ta'ala lobe wadi kamga alamat abadi zetri muslima algon men duniya kan tadaka mashghul ulani algon men amille ekan kan fuddu battaka bay far namada nas wata namada laswe dinu kan kama farwa ko koffa duniya wi kan ka hasil kurmattaka algon mase kurne names lobe dizetri ahon Allah subhanahu wa ta'ala ekalange malaikatun labba fone insana ehi teri wadagatu battaka e namadan aramiyunna nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani inna lil masajidi awtadan hama kashor miskit toga ve tambutak agum nege miskitu honna tambu miskitu nikumegen no dan ei miskitu ga jahafunna tambu fadain miskitaka gas e miskitoga ishinde miskitoga zikr ko namada gasule bayko miskitaka raule tambu fadain miskitoga wa bay hadis kore al malaikatu julasa'uhum emihunge jalisun lak nagmane ki emihun nayako ishinde mujalasa kura jalsa kura ekorin naki malaikatun in ghabuhum yaftaqidunhum emiskitun emihun nufanijjekam gawanama emihun hode egmane ki emihun halu belumattage kinetto vi ahale hode malaikatun emihagu vi gote bale ki veganto miskitun ena nuferuni miskit aapu kanna me miskit nufanna ikkam gawanam ena vi gote malaikatun ballawe wa in maridu aaduhum emihum balivejjekam gawanama ena ziyare kore me insanu gawa kenno miskita asole miskituga jalisu miskituga tambufadein as miskituga mujalasa ko gulun aadai pawa mismihum miskitan hazir nuwe faharega kommes haadisi dimage hazir nuwejjikam gawanama ena vi gote malaikatun ballawe adi ena balivejjikam gawanama ena ya ziyarat kurbai wa in kanu fi hajatin anuhum ebamihunna ebbeskala hajat jifawanam duniyawi hajat ekam gavis beenum je kame hajat jifawa kam gawanama anuhum emiha kai hajat fudda dirumattaka ehi tire wadanna algon men itura denkon ehi to beenumani tima Allah ge nidaen ijabati miskittaka hazirwan fettima tibaga duniyawi hajata fudda dirumattaka Allah subhanahu wa ta'ala ilahuge khalqutakum terige emme karamat teri emme ma mativeri malaikatun tibayattaka khidmat kurman evani lawaf algon men faharega denne idane hondu kuwe tibanne malaikatuge ehi tire wadagat algon men magumati malaikatun salam ko noda adi algon men malaikatun no fene e namas algon men dimawa tafaatu kanka duniyawi hajate duniyawi gotun
فسيف وانجه كمك مسكتك أراولون وسبون الله سبحانه وتعالى إنا أسلوبا وردتي أندبوا فرنا كمك آداء هين إنسان كإجمانا كي مسكتك أرا نوله مسكتك ناس يشيد نوله ميسميهن ورق أندبوا فهن ذاته كم مسكتك أراولون نوله تنقل فسيهاي حلوه هنجادا أدي إنا كي فقير نكمتشكم غوانما نوتينا كحاجة فدات جيفة ميهكم غوانما مسكتك جليسون كترين ميهك هيتا الله سبحانه وتعالى إنا كحاجة فدات نموغي وشنو ودوافان تباغي بيرون تك مفد فسيه غتغا فوديگن دني تباغي كي مسكتك برابر ناس الله سبحانه وتعالى إن هداية إجابة دنيكم غوانما එහෙම අලතකුන් ඉන්සානුන් තිබා ෂෝලෆා සාලේ තක්වාවරි තිබාදක ලෝබිවේ අම යායකු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මලායිකතු තිබාගේ ඛිදමතුක තිබාදක ලෝබිවා බය ගොතුක ඒකලාංග වනි ලබ්බා ඉඛතියාර කරවා කියා බොර ඉඛතියාරත ඔබ ඉස්සතර යහො මිගතම් මි ගුළුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නිදාය තිබා ඉජාබදේ දිනු ඒකලාංග ගිගිකොල ngās තිබෙන් අලගොන් මෙන් හිතුගා යොන්න ලෝයිබ්බා ෂෝක ඉතුරු මොංගොස් الله سبحانه وتعالى تبا اختيار كربا تبا الدرما يا ثواب يتر كربا ما كرو منغس اكل انسان نترين اته باور انسان نترين اكلانگ گكولا ودن اختيار كربي مدو انسان فدين قيام محشر ميدان الله سبحانه وتعالى اي مسكتو اهل ورن خيار كربا اي اله فدوي ام كرامتا ام متوري ام بودو هابت ور مخلوق مغوا اي اله عرشه هيا وهي كبلبا اي الله سبحانه وتعالى وفده ام بودچك ام بود مخلوق کے عرش اي عالم توگه مچی گوا عالم توگه فراڑوي هريا تکچگ مچن هيا علافا هريا تکچگ ور بودوگه واچ عرش نبي صلى الله عليه وسلم كرسي کے واہ کا بیان کر وی کہ قرآن اللہ سبحانه وتعالى كرسي کے واہ بیان کرے وسع كرسيه السماوات والارض ekalaange kursi godi kursi ge maane ke ekalaange kursi udutaka bin tanossigin waawar kursi hengoda ibin e kursi ga bettis hengoda ibimuge macca e kursi warab boda tanossigin waati fenna nabiya sallallahu alaihi wasallam e misal jassa afani warab bodu tatte warab bodu dolenge giterega beifa onna haffoti dinaru hen kudi kudi ko ududa e kursi giterega fenna waruge tanawas chekka كرسيك قرآن الله أنقوافن وسع كرسيه السماوات والأرض إله كرسي ورتكا بين تنوسكم به إما بڑو مخلوقوں کے عرشی کی تنوسکم بیان قرآن كرسي کا كرسي کی مثالك اگمانے کی كرسي کے مچنگ عرشی کی تنوسکم کے مثالك بڑو سہارا کے تریگا اللہ فن کڑا کڑا بولیں گے عرشی کی طرح کا کرسی پہننا ایک مانے کی کرسی کے مچہ عرشی تنوسی کے باتی پہننا نے سہارا کے طرح کا انہا ہیلا بڑو کا مچہ ملی سہارا تنوسی کے باتی پہننا باتے ایہا بڑو کے باتی عرشی اللہ سبحانہ وتعالی قیامت دو اللہ کے لداء اتباع اجابت دینی ما ekalaang alkakum terenge ilahu gekola waddawan tiba ikhtiyar kore madu mismihun terege lebi fadain adi malaikatun ehitergen libe madu mismihun terege tiba lebi fadain qiyamat doga mistakun hona I vena kekolumuga aviga iru menaka gaagmurabi bay mehun emihun gaang hore da ebamun gekola hola hame anabbeke ebamun kakula hame anabbeke ebamun onaganda hame anabbeke ebamun gaang hore daluge ebamun gharaqwa hidda hisabad dahiduga Allah subhanahu wa ta'ala ikkala miskituga ahulwariya ebamun geterin ikhtiyar kuraba ekalaange arshige hiyawa hikkamudare lab hiya matwer ikhtiyar oba dissetere ho algon men net tasawwurus nukurwene algon men me duniyega tankole boda ibarate tankolen haabonte tankole varugada ibarate riti imarate dashan algon menna vadivijjam algon me etaanga bodkama etaanga haabonte kama adeterega ajabwe isna fikur kurwa qiyamadu Allah subhanahu wa ta'ala tiba ilahu ga arshige hiyawa ikum dasha waddima
arshige matiga Allah subhanahu wa ta'ala wadige bani ar-rahmanu ala al-arsh istawa rahmanu anta ilahu arshige matiga istawa wadige arshige hiyawa ekam dashba tiba labwa wa hunneruga bodu makhluqat tiba ge nazar hutte hinduga tiba ge izzata karama ihsas karo Allah subhanahu wa ta'ala insanu ge kare tiba devwa fa matweri makanata daraj ekalange arshige hiyawa ekam ge kare tiba vedde sawaki kobat Allahu akbar egwale hinduga ilahu ge miskit ka tiba ijaba dinet misabu ferigen alwamne engei kashor wejje miskit ki waram mativeri tanek kiha muhimmu tanek ei kiden aada gotak adavar miskit ekam gavis fural fanun hiya ko fa hutas hiya no ko mutas Allah subhanahu wa ta'ala khasa kurvijje gekolaki miskit ki kiha mativeri kiha muhimmu tanek e miskit ka asule mihunna Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ge emme bodu makhluq arshige hiyawa ikan tibaya debwani ei edu hoge ilahu ge arshige hiyawa ikan nu ebbe siyawa ikan mennu adu emima e miskit ka asulum ge muhimmu ka argument warrangal de Allah subhanahu wa ta'ala ge ni gowalum ge ilahu ge nidaya ijab debwima e ilahu artaku tere intiba khiyar kura mundiye goy warrangal tasawwur ingeje e ilahu arshige hiyawa ikan debiti نبي صلى الله عليه وسلم حديث قرآن سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله حبا وتك بيك الله عرشك يا ويكم دمه يوم لا ظل إلا ظله إدوه إله عرشك يا ويكم نوغن يا ويكم نوادوه إيه ترى حديث قرآن إمام عادل ولي واقع وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل الله علىكم كرمغا بودو زوانك واقع ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ادي الله سبحانه وتعالى اكني ترجع عند الله انبك هنا دلون كرنا اميا ورجل قلبه معلق بالمساجد اينا هيك مسكيتوغا اليفامي مسكيتا اينا هيك غليفامي ميها هيك ميها وكيكوغنك ميها دنيا غنونا اگمانه كينا مسكيتو نيكمگندني كومس حاجت كට්ටකේ එක මේනාගේ හිම් මිස්කිතු ගෙලිව වහුන්නාති මිස්කිතා ඒනාගේ හින් අබදු ගුලිවා හුන්නාති එන කොම්මෙතා ගොට්ටස් ඒනා කන්ට්‍රෝල් කරණි ඒනේ හකතය ඒනගේ දිරුම් ෆෝර්වාදේ තනකි මිස්කික්කමුගා වීම අවහගේ මිස්කිත කේනේ මුරියාත් එ මියාගේ හිම් මිස්කිතුගා එලිවා මියා මිස්කිතා ඒනාගේ හික් ගුලිවා මියා ඒ ඛියාමතු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ ඉලාහගේ අර්ෂයේ හියාවයිකන් දෙවාන මියුගේ තෙරේගා හදිස් කරාපේ ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه دميكم الله سبحانه وتعالى تكا لوبي اي لوبي غولي اي لوبي متيغا وكيميهم ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال ادي حسب نسبكم اراهري انهنك فاحش عملك كرم الدواء دينون فقال اني اخاف الله تمن الله برغنه بنه اكم مناوغ فيميا ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه اي صدقات كرميها اين قنات كل صدقه واد بسنيغه اسيد صدقات كرميها لما تزترهم ميسا مفريكن algon men bangige nidaya meduga algon mege vishnu tafaat vishnu ko vishnage bache ei kiha muhimmu kiha matiwari sharafaka tima gendawane kamekkan algon men vishna fikuru kuranga beje loba tizzeter muslima نبي صلى الله عليه وسلم مسكتك أن ميهنا كل درما يا ثواب إتى باور حديث تكيك بيان كرواف إجتوا أبو هريرة رضي الله عنه فرائق رواية فاوي بدار النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه جماعتك كربي نماذج درما يا ثواب إتروا جنبه إينا جيجا كرا نماذج بره اي فيهم مياغوا وصلاته في سوقه دينك بازارغا اين اكن هور قران ما دور 25 درجه 25 درجه يتروغم به باي روايه تو 27 درجه يتروغم واكم غاسا دين حديث كر فإن احدكم اذا توضأ فاحسن تبامه ترى ميغو وضوء رغلا هيغتوغا سنتوغا وارد وابت غنونتكا چيدو هيغتوغا ريچ وضوء واتى الى المسجد مسكتناس لا يريد إلا الصلاة أنا مسكتا آكمغا نوي نماذ قرم منوي لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة مسكتا هنغمتكا
ala ebbes fiyawala nuwe fiyawalakun Allah ena daraja nufullawa wa hatta anhu khatiyatan adi fiyawalakun enaga faabe nufusawa hatta yadkhul al masjid asena miskita wadajo wadan wa idha dakhala al masjid miskita ena wadajikam gawanama kana fi salatin ma kanat tahbisuhu ena edi namaduge miskitan as wade e miskitun ena nikunnande miskituga ena madukuri sobaki namadakkam gawanama namadan ena kura intizar kam gawanama ena miskita wade miskitun nikunnande ena enni namadu kurumuge tusalli alayhi al malaikatu ena ettaka malaikatun rahmal levun edi dua kurban algon men tangola beer musun tangola salih taqwa deenveri ekawa hiwa mihok ferijjam algon men bunela hibbe miyala hodwa kuddesh tibanne faafu se dannawades ei ene hiwi Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga tibanne evore ena kima matweri me ekama goedan algon men dini ilmuri gata devijjiyam haram fuluga imam namaz pura mi gata devijji algon men itangara bunelane algon men hedwa kuddesh algon kanne kahukam ragali gennames salih taqwa wale ferijjam algon men beenu mani dua kuran dannawa algon faafu sa ekho miskita asishinima algon men malaikatu ko ferijjam algon men furtamanas dannawani algon taka hedwa kuddesh jibril alayhis salam ferijja dannawa algon taka hedwa kuddesh Allah taala hadratu ekame hedwa kurena magu Allah wali labwa miskitu geene ainna indako malaikatun ena ettaka hedwa kurabbe rahmanahu dua kurabbe madama fi majlisihi alladhi yusalli fihi ina namaz pura majlis ekbare ki namaz ekur miskitu geena ishine tikam gawanama malaikatun vidalwe Allahumma ighfir lahu hadwa bodkoras kala koy e ala faafu sawande malaikatun dua kore ala faafu sawande Allahumma arhamhu ala rahmal labande algum ne ihsas no kore miskita gas algum namaz kolle awan nikmegen dani dair algum men kan farda ge furga hoga algum men miskita hoga e miskita hoga veri rabbu mi gege veri ilahu tayyar kurwa fawa mativeri niyamataka mehman dari matin algum men andana no shari gotun algum bolu belifa taklif ek gotak namaz algum men dekune ma awan gas miskitu e bolu natwala algum men nikumegen dani e names e miskitan awma miskitun diuma miskitan ala komme fiyawalaka wudu kurma miskitan asishinde inuma mihuriha kamega Allah subhanahu wa ta'ala ekalaage gekola ziyare kura amiyoke gein emburi gekolon emburi dani enaya kitemme bodu ecche libunas echega nufulewro etebbar heven ifag duniyega dileti mihegge gein algon men ziyare ko fikam gawanama algon men hussata egen nikumegen dieka noden algon men hadiya emiyegu dene emiyege jaa mansiba maqama mustadikama ekashigem wawaro kina tawali rabbul kainat Allah subhanahu wa ta'ala imma khazanat ke rabb ilahu da'watan ijaba digen ilah gekolon anna miha husata du kollaman kiha bawar niumatetto ilahu ekala e ala edibba malaikatu ela rahmanu dua kuraba faafusange dua kura miskitu geene inna ida miskitu geene inna ida ko ما لم يحدث في مسكت غينا حدث سر نواكم غوانما ايسام دغركا سين ودوكو مسكداران ان مسحالة احمد دان ان ملائكه رحمه لهم دعاكم اي مالغون من ملائكه دعاء اتور بينواكم غوانا مسكت غالغون من نماز انتظار کو ان جي ملائكه غير انتقا رحمه لهم دعاء کرم دان مي بخاري مسلم کی روایت ہے ان روايه موسى الله تعالى عنه روايه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها ممشى فرض نماذ ان ميهه تري ميهه درميا ثواب ام بودوگم با ميهكي مسكتون ام دورن هنگا فن ميهه فابعدهم دين ايور دورن هنگا فن ميهه اهم الله گكول اگلا ندا ijaba digen durun hingafa anna miha gine fiyoro ala bod taklifu fulan heme ilah gekola ziyare kuran anna mihaka e nidai ijaba digen anna mihaka durun annakam gawanama e gekola gawmuge ituru sawab enen Allah subhanahu wa ta'ala debban kaariga miskituga gegonna kaare gonna miha bore durun e miskita hingafa anna miha ma gine fiyoro ala ma bod taklifu fulagena miskita anna ne mejam en ala fiyola itaguna darme swab Allah subhanahu wa ta'ala
ituru ko devwane ge miskidu kyaring anna mihib emi mes de ko dini kalange nidaya ge ijabati ge anna mihaya Allah subhanahu wa ta'ala ilahu khassa kurwa fa maqam Abu Hurairah ge riwayat gave Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kore man tatahhara fi baytihi thumma masha ila baytin min buyuti Allah liyaqdi fariidatan min fara'id Allah miho kena gega tahiru ge bahi wudu kogge Allah subhanahu wa ta'ala gekol tawteren gekolaka hinga fa anna miha liyaqdi fariidatan fardan ada kurmattaka min fara'id Allah Allah fardu kurba fardu namaz kurmattaka anna miha كانت خطوتاه إحداهما تحت خطية أين على فيول أينك دفاع فير على من فيول غصوبون إحداهما تحت خطيئة فيول غصوبون أينك فابه فسوا والأخرى ترفع درجة أنا فيول غصوبون درجة وفل على فيول أينك فابه فس أنا فيول علم أينك درجة الله وفل ميقول على أكم فيولك دكمن أينك فابه فس أينك درجة الله تعالى وفل algon men duniyawi hisab jahanam algon men ala komme fiyawalaga fassade rufiya algon men libena miskitta algon men durun anna beenuma ge kaare gonna miskitta gannu ene dani e me duru gonna miskit e noya kaare hen rashe gonna miskitta goske mis ena balana ene engene mudala faasa ituru amdashima warabbaara belibe ekaw mudalakum faasa yakum faada nakurado e miskita ka anna dharmaya sawabun ene labaya manfa qur'an Allah subhanahu wa ta'ala da'watan ijabati anna mihunna ilahu tayyar kurwa fa matir niume min algumne ihsas kore en riwayat gabe nabiy sallallahu alayhi wasallam hadis kore bashiril masha'ina fi adh-dhulmi ila al-masajid bin nur at-tam yawm al-qiyamati andiriga miskita ka asole mihunna bay isha namada fatis namad e degadiye ki andiri dewagut miskita ke asule mihunna kalege fano ufawarikam khabar devashe qiyamat do furiham wegemba nuruge furiham wegemba alikam ufawarikam khabar devashe qiyamat doga e alikam ge saw miha sirat magu horas koramundar e meduga Allah subhanahu wa ta'ala e dewagutuga e bahi ishawaguta fatiswagutuga miskita ke asule mihunna kalage furiham wegemba niyume devwana kam mitanga woni bayan kora vei e ilahuge matiwari nuru ena qiyamatu alikod devwana nama yaikuwa lobe disitra hum miskita algon men nikumegen dara ilahuge gowalo ijabaten algon men daru nabiy sallallahu alaihi wasallam kibai waruden asave duaen algon nazar hingalima adi ituram mige mikamuge muhimmu kan dehakot rasulullah sallallahu alaihi wasallam namadan nikum wada ganno vidalu akamuga abdullah ibn abbas kiban riwayat asave ekefanu nifaden dua kurbe اللهم اجعل في قلبي نورا هدا ودكر اله وميلاغه هيتوغا نور لبانده وفي لساني نورا ادي ميلاغه دلوغا نور لبانده واجعل لي في سمعي نورا ادي ميلاغه ادوهمغا كمفتوغا نور لبانده واجعل في بصري نورا ادي ميلاغه لولوغا نور لبانده واجعل من خلفي نورا ادي ميلاغه فهتون نور لبانده ومن أمامي نورا أدمي علاقة كرمتين نور لبانده ومن فوقي نورا أدمي علاقة متين نور لبانده ومن تحت نورا أدمي علاقة دشون نور لبانده اللهم أعطيني نورا أدي مي علاقة نور قيام الدو أي نور عليك مي علاقة دبانده ألقون من هوريها غنوانك الله سبحانه وتعالى إله متر نور لبيما مي ألقون من غنوان تك ما شديرو لهوري غنوانت إيه كمفتو ألقون من أدوان إللوم ألقون من بلني فاق algon me hingani algon me washage me horiya faratak macca tiriya kuri macca fata horiya faratak me ilave noor furiham wegen diyawa algon men mi visneni waram mativeri izzata sharafek ga kan ena miskete yanan algon balama hinga miyaku tanaka annan gowale unima emiheka baddal kurmattaka teduwe hingagen hisabum feshigen eenaga washagen eenaga matinna tirinna eenaga washagen faadum eenaya washagen ali alwafa urjiyam e rasmi izzatega genna mihekkam galgon men deke waram matri sharafega genna mihekkam deke eena washagen efada alikame alwafkam gawana e gowala farata kunde ahammiyat de godde miskita eena anna hinduga Allah subhanahu wa ta'ala hadrat kam ifada matri duaa ene kurani
ඒනා නිකුමෙක අන්නේ හිඳුක ඒනාග වශාගෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි නූර් ලෙව්වුමගේ මකාමෙ නියමතෙන් ඒලාව දෙවවාපනේ ඒලාවගේ දවත ඉජාබදීගෙන් මිස්කිතක අන්නමි ලොබ දිස්සතරිය ෆොන් අල්ගොන් මෙන් වරගින අඩවා අල්ගොන් මෙ ඉන්සානුගේ තොබිය කොන්නගේ නුකුරේ කන්තත්තක අල්ගොන් වර ෂවුගරුවේ مسجد الأقصى قواها بونجيام هم قومي كسبنا ورب بودا مسجد نماز كرايبه الأقصى معناه كي دورو أرايبو أو من فينان تي في نا راديو تك ناديوين فلسطين هنگام دانغورا مغواك قومي قواها المسجد الأقصى نماز كرمتكا جماعتك نماز كرمتكا إذا بار بايكوده adi da waragine mihun ifatta miskite eriyekunude eko emihun anedduwa tibanna men diya miskiteka naruwane kiyawa geega namaz kurane kinu anekkawa sanedduwas dani ho miskite eretu etanga namaz kuravet ifettima din ambura geen annane ki isnu gaheke daruga tibegen mes jamaat hadaga namaz kuran algon mes wara shawgorive e miskiteka namaz kuran e duru miskiteka namaz kuran al masjid al aqsa eko lobe dizzati ahun algon menge ahonna miskitta e muqaddasat mana kore fawairu algon men nang evrama kaare ga hunna miskita algon naga miskita ga nere geega bigganu ga jeevunna miha miskita nere miha kinetto aqsa garan kinetto masjid aqsa ga namaz quran ena ge geega bigganu jeevunna ena bangi godu fassogu tive kaare gole iruga e miskitu washaagena daturukon hadare miskitaka ijabunu deve mihaya den kom miskitakatto enaya ijab deven algon menna ginafar wagotege nukurave kantatta waragina hitan ara quran al masjid al aqsa bimad dewnas en amad kurumuge tawfiq enaka nuliben allah subhanahu wa ta'ala ena labwa fa rashuga ehuri miskitaka nara kam gawana ema ko suwala kime algon suwalu fadde koba he algon menna mi miskitaka as namaz kurum mana kura sawbat kom kamen ekan algomana mana kuran bisna fikuru kollaga baje algon sihha salamatu mitibi he haluga tibe allah subhanahu wa ta'ala nija ekalag nidaya me inkar kurani nidaya algon furagaste tabe disete aho qiyamad dub allah subhanahu wa ta'ala nistagu hisab allahu mattaka mahsharuga maidana bodigannawana ehiduga ilahu mahsharuga maidana wodigen kamu khabar libmu emmeha mistakunnan allah i'lanu kurwena ilah sajida kurum yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un qiyamad duga ilahu ge saq fula ilahu ge fampulu kashfu kurwa duga wa yud'auna ila as-sujudi mistakunna gowala wene rabbu tabaraka wa ta'ala ya sajida kurumattaka emmen tiriwas emmeha mistak adam alayhis salam ferengos emme fahmu fedde insana me emmeha mistakunna gowala we ebamu rabb emmen sajida kuras fala yastati'un edus gowala wene miyad mi gowala we hengam namaz annare kamiyab annare bangi godu mi gowala we hen qiyam mahshar go maidanu ga wasi i'lan kurwene allah sajida kurar emmeha mistak edu evs miyag benu wanwana sajida inkar kurak ekam qur'an ga allah angoni fala yastati'un e sajida edu ebamunaka nukurwe washawahage iman bahunwarin sajida gawadi fenneruga eenaya gudunu wevi eenage maba dedu ekedigan ekkam gawan emmeha mistaku medu edu ena fadhihe kurwe ekivegento eenaya duniyega faqad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun duniyege min sihha salamatan tibiduga ebame honna sajide gowale we kam gawi emin sajide nukure algon men duniyege sihha salamatan tibiduga algon men warage miskittakun tv na radio enna algon men jeebu gonna phone na uriya echchakun namada algon men gowale weruga e dawatan e sajide gowale me ijabanu divikam gawanama qiyam mahshar ga maadanu ga allah subhanahu wa ta'ala sajida kurum gemme mistakunna gowale we duw algon men mistan kurumati ga fadhihe bane duw edu ngena beenum bane sajida kuram edu ena ga halat allah bayan kuramani khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun ebamun tibeni birodife ebamun lota birum mutunya ngarabe tibe
tarhaquhum dhilla ebame nabani nikametikam faif ebame onna duniyega sajide goalwe kamuga vi salamatun tibiduga sajide ebame ijabanu dineti qiyam mahshar go maadanuga fala yastati'una ebame sajide nukurwen meloba dizzati ahun algol men visnige mediyei bangige mi da'wataki algol men baki khasa nazarako deken je da'watek e goalweni waram muhim goalamak e goalweni tibayen allah etabar niumetake dewmattaka goalemek adi ilahuge rahmatuge gocha tiba veddewmattaka goalemek adi da'wat tiba ijabati fi kamgawanama altakunge lobi tiba libene kama qiyamat duhu e goalama tiba ijabati fi kamgawanama immeha khalqutakum terenge ilahuge arshige hiyawa ikan tiba eddewa tiba eki karamat ter mihekam allah subhanahu wa ta'ala ban emmi ma algon men mi fila wala fawga algon men azum kanalambi namadam mi gowalu mi bangige mi nida tafatu nazarakum algon men yamad visna fi korkodam adiyaya ko miskitan mi anna au tafatu nazarakum algon men yamad dekem bi miskitan anna au ma miskitu algon tibe tibunga mi iman teri taqwa wal ruhani shuur algon men hetage bagen nje kon taakam mi annani ki kuran kam mi annani mitaga tibe yeru mi tanuga fardaga fahatuga forwigen algon nettaka allah tayyar qurawa kantetege hingamunda kama eniyumatugo ummiduga algon men e shuuruga algon men allah bekotakan hazir olekam ga wanama e namadu ei algon menna tafatu lazzate tafatu aramet tafatu fonikame geneste echikam gawan adi namadu gowalu ei hagigatuga ves algon men en materi lobiwa farata algon men rabb subhanahu wa ta'ala baddalum gowalwe e ilahuge khassa baddalum ekkam geene giten ihsas kuravi e gowalwe hinduga duniyawi huriya echen effara kofa efarata baddalum go shawgeene hituga ashugannane midenne vi nazariya algon men min hidayah matuga misna fikr kurak mugwal allah subhanahu wa ta'ala alame emmenne ki ilahuge matwari hidayah ihtiram kura qadar kura ilahu artakum terenge ilahu rahmatan ilahuge russawma fussawma ikhtiyar kurwa falunkum galabash هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أقول من درس شديد لكل بدل النار اسمتي أقول من هكردو غير رات كره بها بكوريغا سنة هذا أقمتي أقول من مي سلسلة درس سنة رات كره دين أقول من ديوانا درس ميار ميرين بابني آيت دوغره دين ديوانا درس سنة هوني هير دوغه مغرب نماذ فهوغا هم مسكتوغا ದೇವನ ದರುಸನ್ನ ಮಗುಡ್ ನಮಾದ ಫೌಗ ಮಿಹಾರೋ ನ ಶೇಖ್ ಹಸನ್ ಮೂಸಾ ಫಿಕುರಿಗೆ ಶರೋ ಸುನ್ನ ಕುಲಾಸ್ ಮಿಗಡಿಯ ಬದಲು ಕುರೈಫಾ ಎಗಮಾನಕ್ಕೆ ಶೇವಿದ ವಡನ್ನವಾನಿ ಆಯ್ತ ದೂಗರೆ ಮಗರಿ ಫೌನ್ ಅಳಗೊಂಡ ದರುಸನ್ನಾನಿ ಶೇಹೋಗ ದರುಸನ್ನ ಗಡಿಗೆ ಹೊಣಿಹಿರ್ ದೂಗೆ ಮಿ ಮಗರಿ ನಮಾದ ಫೌಗ ಎಮ ಏವ ಆಗ ತಿಬೆ ಫುಂ ಸವಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಗ ನನ್ನ ಅಲ್ವರಬ ಶುಕ್ರಿಯ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು